Deda mraze, ne skreci sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Neki ga se pomalo plaše, neki ga vuku za bradu i recituju mu pjesmice, ali bez sumnje svi se raduju paketićima i darovima koje Deda Mraz donosi. Zato je jedan od najomiljenijih likova većine mališana. Posjetu dječjem vrtiću iskoristili smo da upravo njih pitamo ko je u stvari Deda Mraz. Deda Mraz onaj koji nosi paketiće i ide sa sankama. Deda Mraz je deda koji voli puno decu i koji donosi paketiće samo dobroj deci. Čiko koji puno voli djecu malu. Koji donosi deci paketiće dobroj deci i poslušnoj. Deda Mraz je jedan deda koji voli mnogo decu. Ima svog irvasa koji se zove Rudolf, koji ima crveni nos i on samo donosi dobroj deci paketiće. Ja mislim da će doći Deda Mraz za Novu godinu. Iako postoje brojne priče o porijeklu, prebivalištu i izgledu Deda Mraza, na ova 3 pitanja naši drugari nisu imali dilemu. Deda Mraz živi u Laponiji sa ivasima i vilnjacima na severnom polu u Laponiji. Ima crvenu kapu, ima veliku bijelu bradu. Izgleda crvena mu kapa kao crn i crveni pantalon. Deda Mraz ne živi sam, nego živi sa Deda Mrazicom. S bakom Mrazicom i s veljenacima i s jelenima. Ja mislim Deda Mraz ako ima oko 6 godina. Deda Mraz ima 100 godina. Nesumnjivo Deda Mraz je mit, a mitovi su sastavni dio kulture. Vjerovanje najmlađih u postojanje Deda Mraza nije negativno, s tim što mitove treba odvojiti od religije, ističu stručnjaci. Za neki, da kažemo, dječji nivo je to sasvim normalno i lijepo da djeca to vjeruju, samo ne treba pretjerivati i oni u tome vide neku radost, dakle neku nadu, tako da ima tu neku i simbol, kao kažem, to je kulturološko pitanje. Jedna od prvih asocijacija na Deda Mraza jesu i novogodišnji pokloni. Mališani su nam otkrili šta bi voljeli da im omiljeni djedica pokloni za Novu godinu. Robota, Lego kocke. Još? Ništa drugo. Plišanog cuku na povod. Malog cuka koji hoda naprijed nazad. Jedan volan. Auto sa volanom. Poručujem Deda Mraz da mi sem Supermana donosi kamion. Jednu sirenu koja pravi balončiće. Poruka da Deda Mraz dođe u Zvornik u naš vrtić.